non ci sarebbe stato bisogno che Gesù si incarnasse e morisse per noi sulla croce. Tai tada nereikėjo, kad Jėzus įsikūnytų ir mirtų už mus ant kryžiaus. No, ecco, per darci il dono del suo amore. Kad duotų mums savo meilės dovaną. No, ecco, quell'amore che vuol dare a ciascuno di noi adesso. Ta meilė, kurią jis nori duoti kiekvienam iš mūsų dabar. No, ecco, la grazia del Signore risorto ci aiuta ad uscire dai nostri limiti. Prisikėlusiojo Jėzaus malonė mums padeda išeiti iš mūsų trūkumų. Diciamo, ci aiuta a uscire un po' dalla nostra vita vecchia. Ir mes galime pasakyti, kad padeda mums išeiti iš mūsų senojo gyvenimo. Per entrare nella vita nuova che il Signore ci offre. Kad įeitume į naująjį gyvenimą, kurį Viešpats mums dovanoja. Ecco, e questo è un pochino il tema della conferenza che brevemente tratterò adesso con voi. Tai ir yra ta tema tos trumpos konferencijos, kurią dabar norėčiau su jumis Il pasidalinti. cristiano, Krikščionis, colui che riceve e vive la vita nuova nello Spirito Santo. krikščionis, kuris priima ir gauna ir gyvena naują gyvenimą iš šventosios dvasios. Parliamo di vita nuova nello Spirito Santo. Tad kalbame apie naująjį gyvenimą šventojoje E dvasioje. siamo contenti di questa prospettiva, vita nuova. Ir mes ta perspektyva mus turi džiuginti, naujas gyvenimas. Perché spesso noi non siamo contenti della nostra vita così com'è. Nes labai dažnai mes nesame patenkinti savo gyvenimu toks, koks jis yra dabar. E anche un po' nella vita che guardiamo attorno a noi, Ir nelabai patenkinti net ir tuo gyvenimu, kurį matome aplink la vita save. che caratterizza la nostra società. Tas gyvenimas, kokį gyvena mūsų visuomenė. Non è che proprio ci piace, Mums tai ne tai, kad jau tai labai patiktų. vorremmo una vita nuova. Mes norėtume naujo Ecco, gyvenimo. vedete, questa vita nuova che riceviamo, che desideriamo, Tad šitas naujas gyvenimas, kurio mes trokštame, questa vita nuova che desideriamo la riceviamo, ci viene donata. ir tas naujas gyvenimas mums yra padovanojimas, mes jį gauname. Non è qualcosa che dobbiamo comprare Tai ne kažkas, ką mes turime įsigyti, nusipirkti e quindi che dobbiamo pagare. ir turime sumokėti. Ecco, ci viene generosamente donata da colui che l'ha guadagnata per noi. Šis gyvenimas mums yra padovanojimas veltui to, kuris mums jį nupirko Ecco, l'ha pagata per noi. ir užmokėjo. La vita nuova nello Spirito ci è donata. Naujas gyvenimas